Awan sa amin, agpasada nga, tricyclein. Paglugana nga tanaya. Ni, umitik. Mare, Mikat, nagpasada ka? Adi Aga. motor mo nga, i-tricycle mo? batik mare. Pasada ka garod? Uy, nagpasada na. Ay, kaya alaan di tricycle yun, ay, kapta ko. Bantan ta, dardaras na. Sino ka duwam? Dagat duwam? Siyak lang. Ay, lugi mare, no, awang kadwam. Lugi? Lugi dapat dagat duwam no tricycle. Okay, bayadak na ta, jay, kwan jay kadwak mo, wan. Lugi nga rin mare, na Madingar parwa. ta, ko garod ta, mapanak garod. Apura agarod ta ni, agpalengke, Nagastar nga rin mare tricycle, so nga, kwa, mamaya parwarin. So ati uso at tao-tao ti kwa mitatan. Tao-tao? Tao-tao, lugi kami na tricycle, nagastar ti gasolina, mumit ti gasolinan. Nagdoble-doble ti presyo nan. Kahit kasanong orod ngay? Ki tao-tao na bahala kang tulat tamit ti awit mo no kasano. Sigaro din, tagap-apura na. Kahit moro ti tao-tao. Kaya niya nga rin mabalinak kaya ang tricyclein. Namumikit nga, alain di tricycle mo, takwa. Yung ngamin mare nangina nga talaga ti gasolina ngamin data. Kaya, sigaro din. Kasano na reglugan ngay? Ki kalikod kulatan amare. Kasano? Say ka ti likod ko. Kasano min ngay, kaslamit ka babainin at aglugan mitinin no tao-tao mitinin. Kituin ang tao-tao talaga anusam ti angot ko ano. Dati angot ko nga sa bali anusam. Ngamit kastan nga, kasano nga din ngay no. Wala kita makakitkitan, kababainin Haan mari isumit ti kulatan. Suti uso? Uy, Sige garudin. Garudin ka. anusam lang Di kargak to garod nga, pangkarga akton. Itan to tingid mo garudin tan. Antan, Garudin. Uray. Po. magdagsin ka mare. Nyamitin ka talaga. Doble ato eh. Nyamitin.